It's lento yasiqiniseko mfethu yo inzima ndoda. ayazi mfethu ngiphelelwa amagama because I think wena owazi kakhulu ngaye yabo. Noma ngazi nami kakhulu Yeah, ngithemba ngizwa lento le mistake yenzeke nini ngolesihlanu ne? Yeah, yenzeke ngihlala live always. Emini futhi. Yeah, emini ilanga libalele. Ube live yabo nje ekhuluma kodwa bebonakala into amabhinqa noma ngithi wonke nje umuntu obemfollowa usiqiniseka umfoko kaMvelase. Lento le yenzeke nje ekubukizwe futhi bebonakala nayo ukuthi igazi lamshiya wabona ukuthi nje yabo elikwenzeka ngesikhathi phela sonke sibuka ngoba nje kuthema ukuthi sezwe izinja ukuthi kuphela ngathi uyaqalaza abantu bayaqhubeka bayakhuluma. Ngibonile ivideo kuvele nje waqhuma ibhamu mfethu ukuthi ngingabonanga lapho ukuthi ngazi nathi uyaskipha naye noma kwenzakalani because ubonakala ukuthi naye uyavuka ngoba sesibona ngisibhamu ake sesisho ukuthi nawo beskipe sakhe mhlawumbe noma kanjani kodwa bona ukuthi ngathi khona umnyakazi athi kusana noma uyabalela wenzalani sesibona ifoni esibhekele ngapha abantu bakhala ukhombisa ukuthi ngempela base sisabulandela izinkundla zokuxhumana yaphasa ukuthi uFamvela sekasekho emhlabeni. Kwenzakalani maskandi kwaqale kwaba udubula ke ayikhuluma iqiniso nami story sakhe bengingasunderstand yabo udubula bevele eshaya ivideo athi mina ngisamoni mina udubula bembulala manje nje izothi lento iqala ngecontent wena lokho njani kwaNgcobo iqala ngecontent abo bayikhulumela ku TikTok kahle ubeyibiza ngomhlazinje TikTok yasibulala. No mina ngiqambela ama TikTok kumele ukhokhe ilento ukuthi umuntu uyazi ukuthi unelungelo lokukhuluma akhulume noma yini noma kanjani lento sayisho kodwa iqaleni ukuthi bafethu yabo manje nikhuluma ka content asisho ukuthi musa ukhuluma uvo lwakho noma iopinion yakho but la ukhuluma ngeimpilo zabantu ekugcineni ukhuluma ngento ethinta impilo yabantu akudala amadoda uReason uhambile wayo podcast yo MacG oyogcizela lo mshana lo ukuthi hayi nina nikwazi ukufika la ngikhuluma ngoJijila main nani sathi sisafocus kuleyo nto kuyiqiqisi yabona futhi content ifaka omunye wabafethu shuthi if uReason was in the same industry mhlawumbe ngenzeka na ukuthi mhlawumbe wayengavuka ulaka ahamba yodubula umfana cha ukuthi wena Ngcobo lento yamaskandi vele ngayibeka njengokuthi kuvulelekile ukuthi khona oqhawe lami lento iqala koqhawe lami ukuthi mina ngisupporta umuphi mina ngumuphi mase niyaqala niyachukuluzana einkundleni zokuxhumana omunye aza kube ngokucaca ukuthi mangiyiqhawe lami mina ngimele iqhawe lami and elinye iqhawe kuzomela ngilibeke kabi ngaso sonke isikhathi yabo ingekho kubelula ukuthi noma usiqiniseke umfowamvela sesazi ukuthi uyayenza icontent uyakhuluma ngomaskandi kodwa sathi uzoxeka kuphi agxeke kuphi uyaziwa icontent yabo nodubula isikhathi siningi ukuthi bikanje ngingabona bodwa kukhona nabanye kodwa bekazi ukuthi bagxile kakhulu ukuthi bayabalandeli begcukamelisha kanti kodwa lento ayibuyiseli kumaskandi emuva ngoba phela umaskandi angeke uqambela amanga ifana nalento le ngeke ngibona ama podcast amaningi eGoli yabo amanye akopitoli bathi hey once you touch the Zulus bathi namaZulu hlangana Zulu mabathi nje hlangana Zulu yahlangana kodwa kumaskandi akusho ukuthi hlangana Zulu ngoba wonke umuntu unovo lakhe qhawe lami umuntu ukuthi ukhulumela iqhawe lami ukuthi nje mawukhona amandlovukazi ama2K kuzoba khona amandlovukazi ama2K and wonke umuntu ongaphansi ndlovukazi ama2K uzothi ngisho ngathi iyabheda iqhawe lakho uyaliseka ngisho libheda ngoba ukholelwa kulona. Kodwa bethu yazi ibhlungu lento le ne ibhlungu lento le ngoba into eyenzakala icinto egcina yenzeka sibonile ukuthi manje angazi noma ngizothi industry noma i-entertainment lesikuyona isebenza kanjalo sibonile ka hip hop aka no Casper bekhona amafana aka no Casper but asikaze sizwe kuthiwa ayi ifan ya aka mhlawumbe idubule ka Casper angenzi izimzekelo nje yabo saba nayo nestisino eRisbandbani yabo ayaqhubeka uSimamani oBlack nani kamaskandi ngalana ke manje ngeke phela sesisho akekho nolwazi amaskandi abazula lenkampani akekho no vele into noZulu vele kuhlangana Zulu so kumaskandi bethu angeke asazi ngesisho ukuthi njengoba uyayibona leyo inkundla zokuxhumana kuyaphithizela ngomfoka lo shonile lo uqiniseke uFamvelase siyazi ukuthi vele ube ngase side legcukamelisha angeke sisho kodwa ukuthi abalandeli bakhuzani noma ukhuzani yabo into kanjalo ithini ke lento yokuthi ukhuzani uvele wakhipha ivideo manje ngibonile le video asisho ukuthi ihlangane ngicela ukuyibeka la nje obala asisho ukuthi ivideo yakhuzani ekhishiwe iqondene noma ubeyiyenzela umfoka siqiniseko kodwa siyasho sibonile lapha kuma comment ukuthi kuvelile ukuthi abantu abaningi bathi no isikhathi sokukhipha le video asikho right yabo ngoba manje
ngibonile nje ama-comment amaningi abe ngosiqiniseko lapho ukuthi hayi ngeke. Yazi into enza ukuthi kube njalo ngicabanga ukuthi phela vele siyazi ukuthi ubevele umfokamvelase engase kuma-radiation siyazi ukuthi-ke ngala ngakukhuzani vele bexeka vele lento lema ukuthi awuhambisani naloyo muntu lo noma yini ezokwenzeka kuyena lo muntu kuzosoleka ingakho vele noma bengazi abantu kodwa vele bathi hayi vele ukhuzani noma balandeli bakhuzani vele so kwathi nomana andi so kuthe nama ngipick side ngoba asazi kahle kahle so kodwa lento kuthe mase kwenzeka ukuthi usedlulile umfokamvelase emhlabeni and vele ukhuzani abantu besolo ukhuzani vele ngohleze khuluma ngabo ukhuzani abalandeli bakhuzani abanye bathi ukhuzani yasiqhamuka le video ichaza kakhuzani naw azange akhulume lutho ukhuzani utheni mawumuntu sabantu asifani sinendlela zethu hamba wazi ukuthi unyathela kuphi kwaqonana nokuthi abantu bathi ngilalela bathi isikhathi sirong ngoba indaba ikhiphe ngalesikhathi umfokamvelase eshone vele kade ukhuluma ngaso leso vele usolakala vele nawe ujike wenza ivideo kodwa ngasathi ukubheka ukuthi ukhuzani azange asho ukuthi umvelase bengimele abheke ukuthi uhamba kodwa mina engikushoyo engikusabayo futhi ukuthi ngase kwenzeka because siyazi ukuthi sinabo abalandeli abanenhliziyo encane into engiyibonile ngomaskandi asihambe sigijime silapha erank baningi abantu abebegcina betrethnisha noMbeje uyayikhulumela siyamazi ukuthi uyi-commentator kamaskandi yama-fan amaskandi yabo uMbeje usekhuphula abantu abaningi kumaskandi yabo lonto le lento ya TikTok kodwa manje sibabonile futhi abantu bama-comment bethi wena uMbeje ukhuluma kakhulu naMbeje yona sokuvala umlomo right leyo ngoba phela abantu ngeke baye ngandawonye bengasiwona amanzi emhlabeni nje ngaphandle kwamaskandi akekho umuntu othi ngoba nakho mina kuzoyala sohle siyangandawonye ngasonke isikhathi vele kohlezi kukhona abantu abafumayo kukhona abantu abaphisa lento iqale kahle kahle i-TikTok yabo nje u-TikTok and uyabona emva kwento yokuthi kwenzeke no awungavali ngoba kunabantu abaziwayo umhlaba wonke asingekuphiki uTikTok ikhona abantu abathathe wababeka ebalazweni obasebenzele kahle kanti futhi noma yogathi nje kodwa ngilinde uTikTok ikhona abantu abasebenzelile kahle abanye wabasebenzela ngamathatha ukubhala into amvela sithinte abantu abaningi khona babesevele ukuthi ngiyaxolisa mawukuthi khona ngangamnyathi bathusile abantu abaningi ngoba esilandela abantu abawu2 uDubula njengoba emva kwakhe sekuyena mfamvela sikade nabo abantu abebekhulumela kuTikTok abanganqeni umuntu inhlambi amadoda akhuluma kakhulu inhlamba mfethu iyadedela umuntu uzenze lento ngake ngithi kahle kahle iqala ngokuthi i-content imali ngicela ukubuza mhlawumbe ngeke uTikTok usenzele le favor leyo ukuthi even ngesizulu ivale inhlamba because ivideo yakho i-turn it down yazi ngobani ngizokutshela nje izizathu sami ibhlungu lento yokuthi okay siyazi ukuthi kwaqala kwaUDubula manje sekusiqiniseko asazi kuzolandela base siyasaba nathi senze podcast siqala podcast so simenshile amagama abantu kube khona inkabi la ezothi yabona ngesenkhuluma kakhulu ngivele ngifake inhlamvu shithi lento iyangokuthi mawukhuluma kahle kahle kumele uwazi ukuthi ukhulumani and ugcinaphi kusawumthetho ke kodwa lonto kusawukwenza into ekhono lakho ngoba eradioini let's noma kungayikhona sikhuluma iqiniso ukuthi yes alibe khona ikhono but zazi izinto okumele uyikhulume zazi izinto okumele ungayikhulumi njoba kade ngizosengase ngifakazela enkulumeni yakho no sesiyasho ukuthi ugcinephi kodwa yebo ukukhuluma kwakho into yenzayo noma into oyikhulumayo ayingacindezeli omunye umuntu ne but uthini ke ngalento le ngoba phela sikhuluma ngento lento TikTok amagcoka nani kuye kwa trend la before sifike even kule ama yogurt kuye kwa trend la ivideo ka Tshepo la tsongikhumbuza la ibrazo le ekukhozi FM esheze traffic ubabumsweni wayebuza Tshepo ngikhona Ncese ngiyazi ukuthi yena hlezi sikhuluma ngoba umsela ngazi ukuthi uhamba la ekhanda lami uke wahamba wayokhuluma nomunye bebembiza ngomakhosi omaskandi bantu baba lo khona lo babade bembiza ngoba umuntu omaskandi ngoba omaskandi ongicheckela lapho ivideo yababumsweni nje eke ya trend einsukwini uhambile wayoconsulta lapho bewenza interview kahle kahle ngokuzo interview iqhawe lase nathi iqhawe ngithi sitholile lapha le video ukuthi iqhawe lithe umbuzile ubabumsweni ukuthi manje omthandeni babezofunani la kuwena futhi iqhawe laphawula lapho ukuthi hayi loyo mhlambe wayefuna ukuthi ngizomgcoba njengenkosi yomaskandi kodwa ngase ngathi mina ngeke ngimgcobe umuntu ohlulwa nawo ukushaya isiginci lento iyasusa inkulumo ngoba into ezothinta umaskandi andele kumaskandi awukwazi ukugcwaneka ngokuthula zingakutholi induku zakhona shuthi kahle kahle asisho nje ukuthi umaskandi lento yamaskandi inodlame no i personal kakhulu
kakhulu. Hayi ngeke sikwazi ukuthi phela Phela lento i-industry la ilande uze uyise ngisho engomeni yonyaka ehlukanisa unyaka. iyakhulumisa salapho nje nalento yalimithi futhi. Ngiyabona lento ilande ngeza kwekaLimithi nekaMinzi. Ilande uziyise ngisho engomeni yonyaka. Into ethinta uMaskandi izohlezi ibusa, into ethinta uMaskandi futhi izohlezi ikhulumisa ngoba kumele wazi ukuthi ukhuluma ini and ukhuluma nobani. U12 ubaba u12 yebo u12 kade ekhuluma leyo nto ukuthi hayi umthandi ngathi impela wayefike kuyena efuna bamgcobe abe inkosi yoMaskandi laphika iqhawe lathi manje leyo nto yabathula abalandeli yabathinta kodwa abalandeli bamaskandi ngithi wabona ukuthi nalicikamelisa ukuthi la responda kanjani. Kodwa-ke sikhuluma iqiniso ku-right ukuthi ube umculo wamaskandi ngokuphelele ubekwe nje njengenkosi ungasazi isiginci. Cha, akusiwona wonke umculi kamaskandi owumculi noma nakhesha isiginci. Yes, akusiwona wonke umculi kamaskandi othi mina ngizoba umculi ngoba kumele ngishaya isiginci. Abanye bashawela vele iginci and uyakhokhela lokho e-studio yonke into. Uyakhokhela ukuthi khona ushaya isiginci, khona wenzani. Wena okwakho ukhipha izwi kuphela. Umculi ngoba nakho uma ucula phela awuculi ngesiginci. Isiginci bakushayela uyacula. Mawukuthi ukhona nomunye okwazi ukushaya isiginci, ayiculele futhi. Shuthi uyakwazi ukubekwa izinkosi. Ungayinkosi mawukuthi kufanele ube inkosi amaskandi ngoba asiculi awuculi ukuthi ushaya isiginci. Niyasitubula nje manje phela akusekho mayelana nokudubulana. Lokho kudubulana mfethu nawe uyakubona ukuthi kusuke kanjani and kusukaphi. And futhi enye into singakubalula ukuthi singathi kumaskandi lento yokuthi ubaba lokhu njani umfethu usiqinise ngoba phela besamncane afuna uqambimanga. Into enozulu phakathi abantu bayisaba inenkani yabona nje ngeke ngibone nangoBig Zulu. Hlangana Zulu uzulu mawathi buka ake ngiyekukhumbule nje ngalensiza senquthu ka2 million. Sweet Guluva. Angithi lapha kwathiwa hlangana Zulu. And wabona yabona Sweet Guluva la ngiprovela khona ngaze ngaba nomona. Yazi Sweet Guluva waza post umuntu wakho apost. Yazi unenhlanhla uma unomuntu ongiposta ngoSweet Guluva. Yabo sathi hlangana Zulu ngoba into ethinta nje uMaskandi nesintu ngisho ngathiwa futhi into engithanda awuhlangana uZulu odlameni kuphela. Uthi ngisho ngathiwa khona into enyathela umuntu omnyama nje kabika mawathiwa laphuma kahle izwi lathi hlangana Zulu ahlangana uZulu futhi uZulu kumele ube inhlangano kahle futhi ungayimela bethu uZulu uyinkinga ngalendlela esimanje kade ngisakhuluma ngawo ukuthi kwathiwa uSweet Guluva makwathiwa hlangana Zulu akabhedelanga abantu besifazane kuphela nabantu besilisa ukuthi ngilalele wena lokhu mawukuthi into nabantu besifazane kakhulu futhi ngayisho ukuthi nayo lokhu njani noma usho ukuthi uSweet Guluva wayiposta abantu besifazane azaposta intombi yakho mfethu nembokode makwathi hlangana Zulu yahlangana imbokode ibuyela kuphi-ke kuMenzi noLimithi ukuthi le nto ingiphathe kabuhlungu ngoba ngithe ngi-check ama-video abo yabo khona ividiyo engiyibonile yalimithi ekhuluma nje stage impela ukuthi hayi no uMenzi wenza into yakhe bafowethu nimbonile ukuthi and futhi ukhulume kahle kakhulu mfowethu ngeke ngiqambela amanga noma ngingazi ukuthi udweshu lasukaphi but into esengiyibonile udweshu loMaskandi ney'nkinga zifika nabantu abangemuva kwamafoni abasabayo iyakhathwa ke impilo ethu ngamafoni khona abantu nje yazi ngiyacabanga noShaka Zulu khona bekhathwa abantu abasemacala ukuthi ayengekho ama-comment ngalezi kodwa nje manje angithi kukhona amafoni into yenzeka kalula angithi ubonile ukuthi uMenzi usebenze kahle kanjani umsebenzi wakhe nje noLimithi ngiyathanda nawe siyawazi noMaskandi mina ngoba ngikutshela ukuthi izolo nengoma yamaskandi ngifuna ukuyiqhubeka la ekuthenini basebenze kahle uMenzi noLimithi imsebenzi futhi kamaskandi ukuyibona ukuthi uma ekhiphe umsebenzi wakho ubone ukuthi umhambisa umbekaphi ubonile ukuthi uMenzi ukhipha album enhle mfethu isebenze ngalendlela uLimithi no banswempu bothula bafethu laba banswempu ungakuthi ngisho lento ukuthi endimeni makhona bacula bazwanayo noma kumele sibaxove uMaskandi mntanthe yabo kunaleyo khona so kumele sibe noqhawe mfethu uyayibona uMenzi lo ongathi une gap ne Ukatshelo khona ividiyo yakho iyashaya even isound yakho nentombi yakhe kuphela khona le ngoma ethi wayengenalutho wayenentombi yakhe anginalutho alright uNtswempu la mjeda ngendlela i-album yakhe esebenze kahle ngayo kulo mncintiswano we-Mother of All ukuthi kumele kube khona umculo wamaskandi ozowina iQuantum wayedeserve uMenzi iQuantum indlela ecule ngayo hayi ngoba uLimithi ayengalideserve umfokanana naye njengoba uNtswempu kwawu2 uyabo
kodwa ngendlela abantu imaki lento eMother of Maskandi iyafana nama-award ngoba phela singasho ukuthi if kuvota abantu yes kuvota abantu bavotela iqhawe babona ukuthi limele lithathe iquantum ngisho ukuthi abantu kusho ukuthi phela kodwa into omiya ngabantu sesingasho ukuthi so umenzi ngasho ukuthi wayevele elida kahle kahle ukuthi waphawula kule ndaba yayitrenda ngale ntombazane yayi ne-content ngabantu besifazane yabo leyo umenzi kanti uzokuba lapho umbize wena ubani uThamara so uThamara ngempela umbuza kumina wathi mase uThamara umenzi wasuke waphawula ngilinde andile mfethu musubungene emlonyeni mfethu ngilinde ngikhaze mfethu so uthema kwenzeka umenzi engena nalento ukuthi phela siyayikhulumela sabantu phela kumele yabo kanti vele kuyi-competition yabo kanti uzothi mayikhuluma lento yathini i-ladies house yathi sizoqaqake ngoba ukhuluma nala ngasafanele ukhulume wayesesayidini laThamara bethu awukodwa wathi ngithe indaba bafuthi nibuhlungu kanje bengitshela ukuthi lento makuthiwa hlangana nazo liyafana abantu besifazane ethi abantu besifazane mfethu abantu besifazane bakuphakamisa bakwazi ukuthi i-ladies house nje so bathi ke sizoqaqa menzi ngoba wena ukhulume kwamele into andikuvotayo yabo so uzobona basovotela ulimit angazange ngasho lutho ngempela akalwina ngikwenta waliwini kodwa phezulu lokho into enhle ukuthi imali mfethu ingakho kade ngifuna singene kule yaThamara ukuthi imali lengaThamara bafethu angeke ngiqambela manje phela ibhlungu le nto ukuthi abantu into manje ikhuluma into powerful bayikhiphela ama-file bayithi yini inkinga eninayo noThamara besides lezi zinto eyazenza before yini inkinga eninayo noThamara yiphi le nkinga lengaka engaziyenza abantu bengaluwini iquantum no abantu besifazane bazwela ngeke ngize ngibali kodwa bazwela bazizwa becindezela ofana ukuthi ukhipha indaba zala ekhaya siyazwana la ekhaya wena ngiphinde ukhipha indaba zala ekhaya wena oxa kamakhelwane udayisa umuzwa la ekhaya kamakhelwane wena awunazi imfihlo zala ekhaya so umuntu wesifazane ukhuluma kabi ngabantu besifazane bafila ke angathi manje uyabadayisa ngifuna ukuya sizakala ke nani bantu besilisa nina naqabela ingane khona lo sisi lo owayefikile kwi-extension point if I'm not mistaken owayiqala before uThamara lento owayikhulumela abantu besifazane kwaleyo ntombazane leyo khona uthando lwethu ku TikTok ukhona naye osekhulelwe njengamanje nawe uyayenza ku TikTok na Facebook ukhona uthando lwethu mkhatsho into kanjani asanomtshana ongathi uDark John Nduna abahlezi bemdelela ngokuthi unjani nesola nawe une content ekanjalo ukuthi uThamara yena ivele yafika yakhe yadla magalane yabo kahle baqabelile ngoba ubekhuluma ngendlela ade ekhuluma kanti sekuzogaxela abantu abaningi kuyangena kanjalo ke kumaskandi ingakho ke nomenzi ayigcine ngiyabasaba abantu besifazane ingakho kuthiwa imbokodo mfethu hayi ngiyabasaba abantu besifazane belithi amagabade imbokodo mfethu wathinta imbokodo wathinta abafazi so kuzocaca ufana it's either ufana noSweet Guluva noma ufana noThamara noma ufana noMenzi kodwa kulungile kodwa lento yamaskanda it seems like abantu abaningi bayibona ingekho fair because even lento le yama-yogurt ngizongena nje kuyona yabo angiwulandeli kakhulu umaskandi kodwa into engenze ngalandela umaskandi ibona ombeje oma-yogurt obani sengibabona betrend TikTok masengiyilalela iy'ngoma ngiyazi ukuthi hayi umngcweka lento enziwa ulokhu njani umbeja bongcweka nawo wonke umuntu emphakamisa nje ukuthi mina ngiyabhilieve ukuthi umbeja umakhile uma-yogurt ngendlela amakhe ngayo akuyena-influence mhlawumbe akuyena futhi yedwa umbeje mfethu umuntu ongcweka nombeje isikhathi esiningi vele uhlezi ezophakama kodwa-ke i-right lento yokuthi-ke noma sesiphusha lento ye-society ukuthi uyabhukhwa leya ndoda uma-yogurt kodwa mase ngibona nganoma ingoba unabalandeli noma ingani ngeke ngayizwe enye insizwa ey'nkundleni zokuxhumana la ikhala ukuthi oma-yogurt babhukhwa ngoba bona bekhubazekile noma benezici ey'thize noma ingoba vele banethalente ngoba thina sikhona sinethalente kodwa siqashwa asibhukho kodwa sibona uma-yogurt mhlawumbe lento yokuqasha andile iyahamba nangokuthi yes uma-yogurt phela uyaziwa manje ngendlela azike ngayo nokuthi ayisangethalente lokuqashwa isiye nangokuthi phela usebalazweni mfethu yabo ngeke nami ngimqashe umuntu engazahle ukuthi uzothi mephusha ibona abantu abawu-2 i-event yakho noma ikhona ithalente futhi seyi-account ukuthi usebalazweni usematheni ngaleso sikhathi so kumele vele mangikubiza vele kuzoba khona abantu abazothi ngifuna ukuyobona uma-yogurt lo hlezi ikhulunywa ngayo nombeje ekhuluma ngayo mangibiza uma-yogurt ngizombiza emcimbini wami ukuthi afike kodwa uqinisile ey'ndimeni ey'ningi sengibonile ukuthi angazi noma siyabona ukuthi ey'ndaweni ey'ningi sekuyaphoqa ukuthi uma nizoqasha kumele uqashe umuntu one-disability
noma kumele uqashe umuntu one-disability nomuntu oyiphoqa ntombi noma phoqa ufuna mfundisi. ukuthini ngoma-yoghurt? No, sengiyasho ukuthi leyo nto leyo ayinayo ni-influence, ayinayo nimthelela ey'ndaweni ey'ningi in terms of ukuthi siyazi ukuthi uma sinomuntu okanje sinomuntu okanje soyithola i-funding because asikhumbule la. Okay, mhlampe nalokho Yeah. kuma-yoghurt kuyamsebenzela ngendlela ecabanga ngayo. Akukho wrong futhi. No, akukho wrong. Ngoba phela naye ondla umndeni wakhe, ondla- Unomndeni uyaphila Yes. futhi uyazi nje besemndenini kade futhi uma uthatha ukubheka kade abakhona ukuthi ubengaveli so ngesikhathi sevela akavele ngendlela nangendlela uma ukuthi kuyamsebenzela ukuthi Yeah. Shuthi nomaskandi usuyafana nayo yonke indawo mhlambe noma ngizosho ngazi ukuthi umaskandi mfethu awusafani nalento yakudala ukuthi umaskandi, umaskandi umaskandi. amakhehla ulalelwa abo-Farm Julie. Awusanayo imithetho. Ungenile mfethu umaskandi erese ngibone nobani bese nakanuba imnandi le ngoma yabo futhi angazi imnandi kodwa and ngibonile abantu bayithokozela kakhulu khona umunye umfowethu ozokhipha ividiyo la ey'nkundleni zokuxhumana ethi hey uKing Nuba nomfana wakhe lo bebethi bayadlala benze i-joke kanti bazokhipha ingoma emnandi. Kuyenzeka ukuthi uyadlala Yabo. kufana nomunye umjida la Hayi, kodwa ku-TikTok naye wavela ku-TikTok singasho ukuthi le nto ade uyisho na-TikTok khona kuthiwa umagangathishela yabo mina ngokwami umagangathishela angisho ukuthi ngithini kodwa uyena muntu mina kumasikandi engingithi wathi uyaganga waganga bagangeka yabo ngoba udumile ku-TikTok no uyiqale ku-TikTok lento eyiculela yabo kunalento ukuthi uthi kuthiwa cula qhawe sokeseko yabo bedlala ngisho kuthiwa uyaganga yabo kuyiganga kuthiwa cula qhawe sokeseko kanti kulokhu njalo kumagangathisha kwathatha cula qhawe sokeseko wacula wacule kuntswempu umagangathishela. Do you think lento umaskandi ayifani manje nento yepiano because umaskandi wakudala ulaleleka mfethu khona le ngoma noma manje alaleleka ukuthi usuntswempu kakhulu than hayi ngeke but awusahlali yazi mfethu umaskandi waqala umaskandi yazi emnandi manje ukuthini umaskandi wamanje andile usungena yonke indawo kwanawe wazi ingoma zamaskandi kudala yazini inkinga yakhe dala mfethu wakwazi ukuthi umaskandi wasemakhaya mfethu umaskandi lalo Farm Kodwa Julie uyashiya. kodwa manje emalokishini uyazi and khona into eyenziwa abaculi umaskandi enhle futhi emnandi ukuthi sebelanda even amantombazane akwamanye ama-genre yes omahube sabazi bamapiyano bayangena kumaskandi futhi bangena ingoma idla magalane Okay, elokukhokha nasebantwini manje. so ingakho ngithi Elokukhokha, umnandi elokupheka. mfethu wamanje pheka andile kodwa umnandi wamanje ngoba wakudala wangathi elokupheka. manje uhlala endaweni yodwa manje ungena emaresi mfethu ukuthi uma kunelokhuya usangane zonke iy'ngane Yeah, e-university kanti indaba yamaskandi e-university Ngicabanga mina- Farm Julie. into engisho ukuthi abantu bane-concentration span ngizoyibeka ngesingisi ngizoyibeka futhi ngesizulu yabona uma uzonaka into isikhathi eside Siyashisa ugcina le juice. ubhoreka yabo ngizokubekela ngepiyano ipiyano sililalele abantu bakukhathele ipiyano manje yabo and sekufike la khona sekumele lishintshe ngey'ndlela ey'ningi ukuze li-maintain i-concentration span yabantu kodwa nge-speak ukuthi nalo lingene kwazakala piyano kwazwakala and balenzile abanye abantu imali abanye abasalenzi abanye sebeyaphuma baya kwezinye izinto sibone nalento yaScott baphuma bemtshela ukuthi lento yepiyano izohambe ihambe iphele because le yanto iyashesha ukureplace ine-trend ngizokwenzela i-example futhi not so long ago asiphelanga isikhathi esithizeni ulontunja ukhuzani Gcokamelisha besilandela bona kakhulu silalele ingoma zabo kakhulu yabo manje uma usungibuza ingoma yakhuzani ngeke ngizokhohlwa because manje ayikhipha manje angisanandaba nayo senginendaba no-limit nomenzi ngizokwenzela ngiyayizwa layo into engishoyo ukuthi awufila ngazi ukuthi lento iyawubulala nawo umaskandi because umaskandi wayinalento yesiqu ukuthi yabona makukhipha uthokozani langa i-album yathokozani langa uzokhipha i-album eyodwa ingahlala u-3 years na ukuthi lento ukuthi nokuthi lento ukuthi bandile abaculi baningi ngale ndlela exakile ukuthi sesiyacula sibaningi mfethu yabo yasingasho ukuthi nawo TikTok ngoba nami sengathi siyacula sibaningi so lento yokucula mfethu sizolindela umculo ukuthi umculo ukuthi afika ashayeka phezulu kunalo sekhiphini nomunye ashaye ngaphezulu agcine sekubheka mfethu angeke sesho ukuthi yafa sibeka kanjalo ukuthi i-music mawufa yazi ufa kanjani ngizoyibeka lento kahle umusic mawufa ufa ngokuthi uphelelwe isigqi noma indlela ebiyenzeka ngayo ngizokwenzela imizekelo igqom bekuyigqom ngesiqu yazi ukuthi makungenwe lapho kuzokungena kujulukile but abantu abasathanda ukujuluka kwafika ipiyano igqom lasalela emuva kakhulu yabo sekukhona manje amatempo nani othi ukuzini bashaya ezinye indlela manje zegqom sengisho ukuthi nangumaskandi mawuthi uyabheka ngomaskandi angisho ukuthi vele isiginci umaskandi simnandi isiginci but ngibona ngazi ukuthi nawo yabo manje ngoba sekuya kulento yokuthi kumele next week sibe nengoma entsha amaskandi because lesi sibhorekile yona next week iphuma ingoma the more abantu baningi bekhipha
angeke ufe ngokubona but Oh, uzofa yeah. ngokuthi awusazweli. Bavele bathini ngolimi lamaskandi bavele bathi ingoma yabani isiphuphile iphashiswe ile ethi iphashiswe. Dala asikhumbule koThokozani Langa. OThokozani Langa khona ividiyo ade ngibona manje trend. Thokozani Langa. BakuThokozani Langa ecula khona nengoma ethi washiya ingane come on. Iqhawe lakho bakuThokozani. Thokozani Langa bafethu uhlose kakhulu empilweni yami. Nkosi yami. Ngiyamthanda ngayo yonke impilo yami. Yena umuntu angifundisa amaskandi lo. Ehhe. UBakuThokozani Langa khona ingoma yakhe ethi le ngane. Thokozile. Awuyisho. Thokozile. Sisho umama Sisho umama Sisho umama ka ingane ingane so yabona leyo ngoma mfethu yahlala ngoba kwakuyisikhathi sayo. yazi into emnandi ngomaskandi oqala wawungaphelelwa isikhathi owamanje Ngobani futhi uhamba babengekho phela abaculi abaningi manje basenabadedelana elingihlezi ngene ingane entswembu yabo mina ngalesikhathi ngisabathanda abaculi abakhulu sengithanda labo abafundi angithi yabona ngoba bayafika isikhathi ukuthi vele into ihamba iphelelwe isikhathi kodwa namanje bakuThokozani Langa usakhona ukuthi vele nje abaculi bamaskandi bebaningi khona uzofika phashiswa omunye ngikutshelile ngathini lento ibizwa ukuthi kuthiwa ingoma kabani isiphashini ngisho ephume la siyothola ukuthi imnandi kodwa kwaphumeza manje bamnandi kakhulu iphashi. Yeah, and Kodwa isuke zakhona zimnandi. iqiniso ngibone kulento yokuthi kandi ngizoyibeka nje futhi ukusobala ukuthi uZulu usuyabambana. Yeah. Dala ngizokutshela iqiniso as Zulu gent ngizobiza kanjalo yabo. Yeah. AmaZulu bekunale nkolelo yokuthi mangena azokhiphelana ngaphandle athi mangena emsebenzini uyazi ukuthi uzogqoshisa bani. You understand? UmZulu benaleyo idea noma benaleyo image ukuthi khona ozogqoshisa yena. Ngizokwenzela umzekelo kule field esikuyona yaka filming yokushutha namnani. Hey mfethu bekuthi mangene umuntu owumntwana uzobona sekugcwala amatswana. Buke ugeneration uzobona sekugcwala amatswana nani. Mangena umuntu owumndebele uzogcwala amandebele. Mangena umuntu owumsuthu uzongena abesuthu. Mangena umuntu owumxhosa uzongena amaZulu abegcine bamancane ngenxa ukuthi avalelana ngaphandle. But lento ishoyo manje ukuthi isiyabuya lento ukuthi no phela sindawonye sisodwa. Singakhulumi kuphela makumele kuze kudlama ukuthi mawaphatha into nomzulwini odlame phakathi. Inodlame phakathi yalento bengisho vele ukuthi uZulu awuhlangani makukubi kuphela. Yeah, uyahlangana noma ngathi into ethinta nje umuntu omnyama wakaZulu into ethinta umaskandi mayisahlangana ngitshela ngengoma ezohlukanisa unyaka okuwona umzekelo omkhulu ngempela maye wakhona ingoma ezohlukanisa unyaka kaMaskandi uyangena kwi-top 10 ezohlukanisa unyaka makukhona kaMaskandi futhi ahlangana Zulu kuyeka ukuthi manje seziyangena zibe u2 noma zibe u3 kuhluleke ukuthi ubani so vele lephi iqala kodwa yayodwa mfethu hlezi izokona ngoba into enoZulu phakathi ihlezi yini.